tuang kudidakan Kristo. Yan na nga Domingo, amon siyahan nga Domingo, han panahon, han Adviento. Amo ini iton siyahan nga adlaw, iton bag-o nga tuig liturhiko. Iton kalendaryo, iton aton singbahan. Kanya naliwat nga adlaw, amon ikatulong nga misa nobinaryo. Kapag andam naton, na naton kalugaringon, na naton komunidad, doon pagsalinurok ito na fiesta, ang Immaculada Concepcion. Nga di dahil nga ikatulong nga misa nobinaryo, ginibidar kita itong pagpamalandong ang tema, Keeping Hope Alive, Sustaining Hope through the Sacraments. Pagpabilin nga buhi iton paglaom, ngan pagpadayon iton paglaom, pinaagi ang mga sakramento. Ida iton tradisyon nga Katoliko, ida iton pagtuo nga Katoliko, kinikilala nga iton paglaom, usa nga theological virtue, usa nga bertud nga Dios non. Ano ba't karigsigon hini? Iton paglaom, diri hiya tawhanon nga abilidad. Iton paglaom, diri hiya kapasidad nga tawhanon. Nga diri hiya nakabase, diri hiya nakadepende, iton tawhanon la nga paningkamot. Tinatawag hiya nga theological virtue tungod kay iton iya tinikangan amo iton Dios. Iton paglaom gasa ngahaw, hatag ngahaw aton iton Dios. Karigsigon hini nga iton aton pag-ungara, iton waray katapusan na kinabuhi. Iton aton pag-ungara, iton hingpit nga kamurayaw, iton hingpit nga kalipay, dito iton ginhadian han Dios. Usa ngahaw nga butang nga iginhatag aton han Dios. Usa nga grasya nga igintanom, iginbubuhan Dios, nga dahiton kasing-kasing iton tao. Diri ini iton tao, ito naguna-huna. Diri iton tao, diri ini tikang haiya, kun itikang ngahaw iton Dios, nga naghatag haiya, ini nga paglaom. Doon naton pag-ungara, ngan pagpamulat, iton kinabuhi nga waray katapusan, ginbuhi ang Diyos diniya aton. Ito naton pag-ungara, iton kahingpitan, iton kamurayaw, ngan kalipay, ginbuhi iton Diyos dinhi aton. Pero maaram kita kung bisan kung iginhatag ini iton Diyos sa aton, iton tao pwede maging distracted. Iton tao pwede maging short-sighted. Iton tao pwede iton niya pananaw, maging halipot la, tubtob iton mga butang la nga tunanon, tubtob iton kinabuhi la nga tunanon. Nga siguro amoy ni gilanadawan han aton ebanghelyo, ang paghimang raw ni Jesus mahitungod han panahon ni Noe. Ang mga tao ginpahimat kun hira nga may ada maabot nga lunop nga kinahanglan mag-andam hira. Mag-upoy hirahin kinabuhi nga may ada pananaw, anti-arabot nga panahon. Pero ang mga tao waray ngani pamati, han pagsumathaira ni Noe, mahitungod hini. Sanglit, siringhan ebanghelyo, nagpinangaon nga nag-inirignom lahira. Nag-aragsawa, nga nagbuhat han ira karuyag. Nagpadayon han ira, mga ginuhuna-hunaan, nga waray pananaw, han iginpahimat ngun haira han Dios, pinaagi kanuwe. Sanglit, kinalasan hirahan pag-abot ang lunok nga nagkamamatay hira. So ini nga mga tao, naging distracted hirahan ira adlaw-adlaw nga buruhaton. An ira mga karuyagon nga nahingalimot hira nga may ada ti arabot nga panahon. May ada iginsumatan Dios sa ira, pinaagi kanuwe. Itong tao, maaram kita, pwede maging distracted, pwede maging short-sighted, pwede ito niya pananaw, maging halipot la. Tubtub ito mga butang nga tunanon, tubtub ito niya mga karuyagon nga tunanon.
Yan ang adlaw, nakikiduyog kita, iton tinatawag na trillion peso march. Usa nga pagpahayag, iton aton pagdumiri, iton korupsyon. Nga iton aton pag-ungara, iton malinis, nga maupay nga panggobernuhan. Kinikita ko nga damo iton nakabusag yan na, amo iton aton paagi, iton pagsuporta, hini nga gios iton aton singbahan, kaupo iton nga tanan nga magtinuohon para ipahayag ini nga mga butang. Pero nakilala kita siguro nga itong corruption, usang simptomas, dingani usa nga bunga, iton pagin short-sighted itong tao. Iton pagin distracted itong tao. Maaram kita nga may ada kinabuhi nga dayon. Maaram kita nga itong kahingpitan, itong kalipayan, diri ani atuna. Pero danay iton aton pananaw, nga nala, iton mga butang nga tunanon. Amo nga ni siguro nga mga tao nga karoy nirahin, magkamay-ada hinhura, iton puder, magkamay-ada iton hura, iton salapi, tungod kay iton ira pananaw, tubtub na lang iton kalipayan, nga may hatag ini ng mga butang. Ura-urahin siya ring pa kahirani, iton ira pananaw, kahaligot, kahalipot, iton ira pananawon. Nang tungod hini, maaram kita itong epekto. Tungod hini, damo unta nga mga tao, iton mabubuligan, ngan mabubuligan base mabuhi liwat haira, iton paglaom, iton pagtapor iton Dios. Mabubuligan ngan mahinumdum hira iton Panginano, iton Dios sa ira, nga di nakakatagamtam hini. Kay kun waray unta corruption, maaram kita, nga diri lang nga makakahatag hin cash assistance, ito natong gobyerno, kundi makakahatag yan mas maupay na serbisyo. Magkakamay-ada untahin mga mag-upay nga mga eskwelahan. Magkakamay-ada untahin mga ospital nga may-ada hiton mga kakagamitan, naging kikinahanglan. Iton mga doktor nga mga nurses, naging kikinahanglan. Iton mga tao. Pero tungod kay nahinganga da iton sa lapi, iton korupsyon, diri na yahatag ini, nga mag-upay nga mga butang. Nga diri la makakahatag in mas maupay nga serbisyo, kundi makakapahinumdum liwat iton mga tao, iton pag-ataman, iton pagigugma, iton Dios, sa ira. Pinaagi iton, ginbubuhat nga maupay, iton ira ikasi tao. So itong tao pwede maging distracted, pwede maging short-sighted, pwede ito niya pananaw, nga nala, iton mga butang at tunanon. Papahinom kita iton aton tema yan nga adlaw, iton paggapil, iton mga sakramento, base magin padayon nga buhi iton paglaom diniha aton. Padayon nga buhi iton aton pananaw, mahitungod iton kinabuhi nga waray katapusan, mahitungod iton kahingpitan, iton kalipayan, dito iton ginhatian ng Diyos. Base mabuhi ini, kinahanglan gumapil kita iton mga sakramento. Kaya kamatuuran, ini nga Diyos nga nagtanom ha aton, hini nga paglaom, iya nga haw, ito nagbubuhi hini nga paglaom, diniha aton. Hini nga Diyos nga nagtanom, hini diniha aton, iya nga haw, iton padayon nga nagpapausbong, hini nga paglaom, diniha aton, pinaagi iton mga sakramento. Maaram kita nga iton bunyag, usa nga tinikangan na nga pakaangbit, han kinabuhi nga Dios nun. Sanit kinabuhi nga naglalakaton, diri la tipakat itong kamatayon, kunit tipakat itong kinabuhi nga waray katapusan. Aton ini inaangbit pinaagi itong bunyag. Nga nini nga kinabuhi nga aton nakarawat itong bunyag, padayon ini nga ginpapakaon, kumbaga, ginpapatubo, pinaagi itong sakramento hiton, santos nga Eucharistia. Dito Eucharistia, permi kita, ginpapahinom ng pinaagi itong pulong, nga diri lang mag-ukoy para hini nga kinabuhi nga tunanon, kundi mag-ukoy nga nagaandam para han kinabuhi nga walay katapusan. Pinaagi itong pag-ukoy nga matinumano itong kaburuton itong Dios.
Itong kinabuhi nga nagtutubo dito aton pagigugma ngan pag-ataman iton aton ikasitaw. Ngan kun danay kita mawara pinaagi iton sala itong sakramenton pagkumpisal amo nga iton nagpapainom dumha aton pagbalik kada iton grasya iton Dios. Iton pag-asawa nagapapahayag iton pakigugma ay iton mga tao. Kung iton ira pagin matinumanon, iton ira pagigugma kada tagsa, iton ira pagsakripisyo para iton kada tagsa, iton ira paghigugma nga matinumanon nga nagpapadayon, nagpapahinom liwat nga nagdadara, iton kamatuuran, iton paghigugma, iton Dios. Sa iton mga sakramento, kung atong kulawan, mga pagsalinuro nga nagbubutang haaton, didahiton kinabuhi nga aton kinlalauman. Ngan padayon pinaagiton grasya nga nagpapatubo hini nga kinabuhi din haaton. Amo nga sabi ko kanina, iton Dios nga nagtanom haaton iton paglaom. Iyang ahaw iton nagpapatubo hini nga paglaom. Kanusa nga paagi iton niya pagbuhat hini, pinaagi nga iton buhat na atong Ginoo din aton nga amo iton mga sakramento. Sa iton tao ginaaghat hinpagkapil. Iton paggapil, iton mga sakramento. Iton mga kabataan ginaaghat hinpagsulod nga dahiton kinabuhi pinaagi iton bunyag. Ngan pagkarawat iton pagdasig iton espiritu pinaagi iton pagkumpirma. Ngan labi na gud ginaaghat hinpadayon nga pagkarawat iton lawas ni Kristo. Ngan pamati iton niya pulong. Basis magpadayon niya in pag-ukoy di dahil niya kinabuhi nga iya inangbit ikang hanaton Ginoo. Ang Dios nga nagbutang haaton hini nga paglaom, iya nga haw ito nagpapatubo hini nga paglaom dinhi aton. Inaagat kita iton pagkada iton mga sakramento. Base padayon kita nga magtubo hini nga Dios nga kinabuhi. Diri kita maging mga tao nga mga distracted, mga tao nga mga short-sighted. Naguukoy kita hin maupay nga kinabuhi dinhi atuna tungod kay namumulat kita ang kinabuhi nga waray katapusan. Namumulat kita ang kahingpitan, ang kamurayaw ng kalipay, dito ang kinhadian ang Diyos.